Hallelujah. Kaitor kaham bini khairok ma hamjak ma paiflaya. Sarik zorao haino hai shep kaham man lai phiu khaba. Srapsa kaitoni kok baisang kupulung wnglaiyana. Amen. Ka khlai norok ba haino bela excited na kaitoni kok ni bage. Tangi mala o kok kha kathang. Abo bebak zorao chungno chobao naikolo Phano poido kabang khlaio te chung kaplai ki ya preshawi man. Kaitoni kok kha kathang. Hallelujah. Kathai abo se samung chuya abo ni bagay no khibi maru kathai kosok abo haino phebak kathang nole. Hallelujah. A belai no nangko go belai kino bebak zorao chugo amang belai important. So chini kaitor sunasike hamjago chana kathang category to phaikya Jishu Christo ni bisingthai. Hallelujah. Chungtei akathai category uli atabu kathang category wo kaplai category wo hamsajak hamari ganang category wo. Hallelujah. Abo bo chung ajinas nanglia kalai shakeno maganang chini langmo paikya chini thanio sok paikya Jishu Christo ni bisingthai. Amen. So asuk kalai shake bebak chini langmo sok paikya amoni bagay chung balai tong thogoi kaitona hambai roi tei bini kogo kupulung ngai ya prishewi bini mungnok ko klainai abo tau chini deuti. Amen. Hallelujah. Without any condition kaitor suna hamjaka kun condition kare maganang mamusungui hamjak suka sungno asika hamjaka abo sung Jishu Christo ni bisingthai a hamjak mungno nogo a hamjak mungno mungsabai sujaknai krai. Hallelujah. Kubai kubai no chini kaitor chuno belai ki hamjago. Amen. Padi tini sung suranglainai Jonah. Yes. Belai famous character Jonah. O Jonah ni kogno sung waire wai khana malai khana nayo. Haibon tesho kothukke. Tiba bisunga habai. Je mansak bisunga habai sung buji lainai. Te chini life sung thapa lainai. Hallelujah. So obo belai important. Especially sung Jishu kurungja borok katalungja kaitoni nokuni borok rok ni bagai o person o Jonah ni bisingthai srungjak nai kabang ma tongo. Padingke zora kaham man khaba kaitona hambai relayan Phano hambai zora kaham nungra mani bagai khoroksa jotoni sakondin thui ketano sarsa chugya ereng abhailia chukjak hamari gran siro nini jarai. Amen. Hallelujah. Fading ke belai tong thogoi ozora ka hamman khaba kaitoni kokno sreng lai. Thank you Father nang farangli Lord ni farang ma enough nang ka farang nai ka ham nang chini bagai bebak lo. Thank you Father. Kaplai Jishu mo ikandana hamaya far ozora ni bagai. Amen. Amen. Je mansak takukte bukuk songro ni thaniwo song share khair layane. Amen. Sung saimano Jonah. Okay. Oba kera kaitor Jonah ni thaniwo tamni kogru ka hakaw tamni shapai kya ke get up and go to the great city of Nineveh. Kaitor oba kena command khlai kya Jonah no basadik thangdik a great city. Okay. Oba kena sios ago great city. Haino ordinary haino chikon sa haino ereng aba hai sohori abo great city Nineveh thangdi neng an Nineveh hawo. Hallelujah. Samno dai ka Jonah no. Okay. Taitam saka announce my judgment against it
because I have seen how wicked each people are. Hallelujah. Or duita character. John angketamo belai Phano Kaitoro halok kaham. Hallelujah. They halok asake kaham. Kaitor si bobai kok safayo. Jonah bachadik thangdik nung a great city an Nineveh how nung thangdik thangi sawidi. Ang de dagi mani kok no. Piaba an Nineveh yes belai great city belai naithok. Piaba aroni boroni tomung ketamo wicked spiritual darkness andra gundra menago. Abong kan Nineveh o tongnai borok rong ni character. Menagma wo, letapata wo, shitra wo. Belai oroi poroyo tomung shitra wo. Aba haye khlaijak Nineveh. Jonah hangke kaitoro. Khlai phanganang. Obedient khoroksa. Hallelujah poito klainai. Kaito kaham. Kubi no kaham. Akaham ni bagino. Jonah no tam saka basadik Jonah thangdik. Borong thani thangi saidi. Khaki filani ko. Jonah. Hallelujah both chapter. About Jonah. Old Testament thangdi. Jonah no bizap tongo. Hallelujah. Kaito kaham. So kaito direct command khlai kya Jonah no. Thangdik Jonah basadik. And Nineveh how thangdik. Verse 3. But Jonah got up and went in the opposite direction to get away from the Lord. He went down to the port of Joppa, where he found a ship leaving for Tarsus. Okay. So botamung kha opposite direction. Kaito tam sakabono thangdik. Nineveh o. Hallelujah. Thangdik thangi sawidi. Ang samani dagi mani kokno kothoma kahamno. Khaki philani kokno. Thangi sawidi borok no. Borok tomono khaki philke ang borok no nakar nai. Hallelujah. Thangi sawidi. Phiaba Jonah gothok jakliya. Ao Jonah borok khamiya belai kaham kaitoni kokkhna nai no. This time bo gothok jakliya. Atomung sitra tong nai. Asak motok ti tong nai. Asak ni muchung ti tong nai. Abahai borok ni thaniwa angkun dino khaki philani kokno sawi mani glak. Borok je tomungo tongoi tongo. Borok ni manthai thuimung no. Borok mothang jaknani lamata manthung. Abahai thinking Jonah ni thani sok paikya. So botamu taman suka no mangtas thangya yang opposite direction. Kaito saga thanik boro Nineveh o Jonah tamka opposite direction. Joppa was thangsibo. Port of Joppa where they found ship leaving for Tarsus. Okay, Tarsus ni bagai boya prishaka. Tarsus thangna ni bagai Joppa ni a rong kama ni thayo bo thangka. Hallelujah. Nadi nung bo category o khlaijak tabuk. Tabuk nung sisek khladi ni category borok. Nung kheba an Nineveh ni borok sak motok tei sak musung tei. Okay. Gwang mas samung sitra tomung sitra o khlaijak a category o da. Na Jonah ni category wo. Kaitoron tongo haipano. Kaitor dagi mano khanaya opposite direction. Kaitor sao thangni yang bo sao te kaisa phaisingo. Aroda. Hallelujah. Bo category wo biango bo jaga nang check klainai ni life. Therefore sung sang na examine klainai manya. Examine klai sung tomo nai manya hangke. Check klainai maya sung borotong. Abule ingya. Nung tang bora asugoi tong nung saisi manya hangke nogoda, pataroda, hatioda, okay,
soisoi ni a kamio da na tek buni kamio da nang abo sais ni manya ke ba keng nai ba abo tabo khoroksa salano ei nang salada berin sanga ke confuse nang ang saladang kamu beri hini tomo confuse nang tengi ablana same nang tabuk saimara nang nang bol jaga nang ke kaitor da na kaitor keri nang ke kok khana nai da na kok khana yawo nang ke ba kaitor ni musung mau tongai da na sak mo tok tui sak musung mau tongnai bok category nang check klainai di haleluya tini kema boro hamna musung jago tini kema boro keplai ke tona musung jago tini kema boro ok keplai no sawi tomong kaham tona musung jago tini kema boro gabang ma amusung mano nijini klainai na musung jago piaba nang bo jagawo nang je boro kaham na musung mano ting no tongo nang je hamna musung ma ting tongo nang je keplai ke ya prisana musung man ting no tongo piaba nang boro nang bo jagawo sakni musung mawo na kaitor ni musung mawo haleluya tomono nang nini position bo jagawo nang saiman ya hangkang ke jesapan hamna musung itong ni nang aham ya nang ongkori paiman ya haleluya praise the Lord so aboni bagay no jagawo jehetu jona kaitor tongmani ba kaitor bono saka thangni nang nine bebo tangai nine bebo thana angke nine beni borok menago klaijak tomung sitrao klaijak kaitor bai saljak khaki philia ngai sakni musung te klai laijak so kaitor abono saka thangni nang nine bebo tangbel bo kaitor tongmani ba nine beni borok kaitor keri ba thani khaki philani kongno thangi sawidi zona no dagi ka kaitor hallelujah praise the Lord nang tomung no tabuk phano kabang ma menago bemaro sakhamyawo ba mungsasuk okay zengzalo nang maybe klaijak ngi mano bat saima de kaitor nini bagai hallelujah light disturb ngi tongka so tam solution tang na gena okay mia ke network ini ke light ka khlai nok nok khana hallelujah okay light kiri phone khorang to khanai tong na to last chance yes faika hey phang pai ko okay chalo finally light switch kisa disturb ngi tongka so aboni bagai thang payo hallelujah nor enjoy khlai tong na ble kai toni kok ti kai toni kok nor khak samar de nor to tong thok kai toni kok bai nor kai toni kok no po jang ja na ble hallelujah sal brum brum kai toni kok ni bagai tianang na ble nadi jefru nang kai toni kok tongo atong thok ma buzuda mong sabai sujak nai kre so moi dakti no the body of Christ ni ngai kaisa camp organize khlai jana thangi tongo maybe abo October month tong nai saltham asugui time to time sawi just kai to ni kok shimi khna ni aba hai set khlai jana thangi tongo so tiar tong bai di tabuk ni shimino prayerfully jate ani ama hai tongo omok tong ni disturbance phaya jat pura tabun is even plan khlai di reading di October yes October month hallelujah okay disturbance phainai light fan problem mong nai mungsa phainai sungsara ba haino
abo nang sungsari jasa ko smooth naituk di nang not possible. Okay, tini mai tongka kana mui keri, tini mui kothok tongka kana amu keri. Okay, rang tongka kana mani keri, mani tongka rang keri. But mungsa bahai, abo tonglai no. Oh sungsari kethang tongsa, nini je tamnai basago nangku nini fulfilling is manya not possible. So am bagino relax. Kaitor ni kok ni bagi simitiarang di, akok kupulung di akok ba ya appreciate. Amen. So sabun ni kok no serang itong lai zona. Zona jehetu kaitor no kholomo, kaitor no kiru, kaitor no suriu ba. Zona thangni neng nine bewo, nine be ni borong menago klaijak, wicket, sak motok ti tong lai, orai poreng itong lai kya thani. Zona neng nine bewo thangdi. So nine be wo bo thana mo sungzak liya. Tang hen male Ninebe awas skill letter patas ke menamung itongka memusung zaglia barat ya pririnya musung zaglia so opposite direction kai to ni against point of ya prishaka ang thang manglagaro botarsi so thana bagai urung ka khanisa so sung story saimano jefru rung kaka tamungkha arung nobar kotor faimani bai okay norok poriwi naidi nobar kotor faimani bai okay tiyafal faimani bai abo gelagna nai tongka hallelujah verse 5 no pori naidi fearing for their lives the separated sailors shouted to their gods for help and throw the cargo overboard and lighten the sea. But all the time Jonah was sound asleep down in the hold. Jeffro Jonah opposite direction thangka Tarsis thana bagi rong kaka da jahaso kaka okay a jahas tamungka nobar kotor phaimani bai gelagna nai tongka aro tonglai borok belai kelibra laika kirizak laika sundur masa laika borok jani ja jeno khulumo borok ring laika piabo kono solution phailia hallelujah praise the lord piaba abo tangi abo haingi tongkangke zona khoroksa kok khnayang mani bagai a jahas kotor ma kelengna nai tongka zona saiman abo sabni daratei boko thujak siring ke a jahas ni kona oke builang kiri jak lai thinani boke saimani tongma ba thojak mungtari thangka hallelujah piaba nang saiman di nang jepru kok khnayang go nini daratei nukong orai pore yongo nang jepru kok khnayang go nini daratei kami orai pore yongo nang jepru kok khnayang go nini daratei kaisa dofa orai pore yongo nang jefru kok khnayang go nini daratei kabangma borok dukhomano ma sundro ma kiriwo orai pore yongo sasarara sokpayo oro rung sabni daratei nobar kotor baike kelengna nai tongkha tiyafal baike kelengna nai tongkha male zona khoroksani daratei zona tomro kok khnaka ba hingla khamu zona kok khnayangei opposite direction ya prishemani bagai rung kelengna nai tongkha hallelujah nangja sukmano do phano hamjago hondi do phano slaina musungdi nangja sukpan nukung nai thogna musungdi nukung no musangri tona musungdi nangja sukpano kafradi okay tomung no nini tomung kaituni again sengke tomung nini tomung nini yapri kaitor musungmani jagao gri hunke nang dofa kaham khlanya musung phano dofa orai poro ngnai nang nukung nai thogna musangna musung phano nukung orai poro ngnai nang jasuk phano samung krak samung kaham khlai di a samung tai sa saglak poliglak teboso orai poro ngnai kakle buziri mankana zona thana musung yani karon ta mungke jehetu aron borok hanju tomung sitrao klaijak thuisitung borok tomung sitrao klaijak zona no kaito tangi dagiba thani neng a borok wicket tomung klaijak belai ligila ingjak borok khaki pilani bagai thani tangi sawidi okay pia zona musung jai ka tamba bini a busak ni wansung matei wansung bo
Saya khlaikeba bo sasti mana nangnai. Bo jehetu tomu sitra tongkaba, bo bini manthai mana nangnai. Aboko borokni bwsakni wansukma. Zona bo haino obo haike no wansuka. Bini bwsakni phanbai wansuka. Kaitor dagi mano bo gosina nailiya. Hei borok hamiyaba thuiteng. Tangyang bin thani thanai. Tangyang kothoma kaham sainai. Tangi khaki philan kok sainai. Aba borok theimani chau thuisiteng. Thuithangteng. Zona aba hake wansuka. Phiaba kaitor wansuma bo haya. Jaspan wicket dengteng, jaspan tomu sitra klaijak teng, jasep phano. Hamya category klaijak teng. Zoto ni bagin kaitor chance ruwo, zoto non kaitor khairugo, zoto ni bagin lama khlai ruwo. Neng bahaino tini tangi kaitor ni kok khanai tong. Because kaitor non khairugo shape khlai reka. Awni bagin neng khanai mani tongo. O khanamano neng khanawi nara kangkeba, nini khlai na kangkeba, neng awni benefit manai. Phiaba kok khanai ang kangkeba, tamungnai. Neng to bipodon klainai abo simia nini darti kemang boro bipodon klainai. Zona bo khnalia. Kaito dagi bano bo khnalia gosilia. Arunga aram ke besar thangi thuikya. Muktri thangjak. Pungi thujawa sino. Phiaba tamungkha. Bini daratoi urung hakewa jahaso tongnai joto borok life insecure nglaika nobar kotor phakya tui haboi tongkha jahaso kelengna nai tongkha chaya kok khnengnai sabo khoroksa problem sab klaika jahas tongnai joto borok kok khnengnai sabo neng tomono neng kok khnengkeba nindar tui sabo nukhung nindar tui sabo kami nindar tui sabo dofa nindar tui sabo bebak borok bipodo klainai tomon kok khnaya hangke hallelujah ini Tripura haste tabo phano komori thangya reason tamo reason obono kaitor khayogo reason obono tabo ojagabo borok kaham tongo kaitoni kirinai borok tongo Tripura hastebo kaitoni surinai borok tongo kaitoni bórom khlainai borok tongo kaitoni kok khnanai borok tongo aboni bagin Tripura haste tabo phano komori thangya ksawi tongo but tomon kok khananai krei tomongno yes o Tripura hasen borok kaitono bórom khlaya respect khlaya hangkele odofa klegi thangnai okay nini nukhung dini musangjak tangai nang kaitono bórom khlayo kiriu respect ru nang japro kaitono karei ani sangni musungti ang tongnai hnai nang decision nanai an nukhungno nang jasepano gothogro nani musangrana naidi nang gothogri mangla musangri bo mangla praise the Lord nang jasepano hamna musungdi bemani yokna musungdi nang tomongno kaitoro mani lama Jisu Kristono poito khlaya hangke Jisu nang sani subraiyungni nang tomongno gosi hangke aro kono solution krei nang jasep phano mothang japuni bagai nang niramis pano sawi tongni ri kufur pano kanri tongni jasepano nang kafrai tongni a mothang japuni bagai nang tomongno Jisu Kristono lama hni nang gosi hangke bono kubui hni nang gosi hangke bonani mothang naisa hni nang gosi hangke bono nang bkhabai poito khlaya hangke Jisu nang nani subrai nang bebak hni nang gosi sugyasa nini bagai mothang japmung krei hallelujah praise the Lord Kaitor Hamjago nono ano belai Hamjago ora kaitor sabna Hamjago tong ninebeni borokno ninebeni main problem tamo kok khnaya kaitor bai krei kaitor saknangya dai chabo kaitor konek ani sage musung tiang tonggana ani musung tiang tonggana aba hai category ni borok ninebeni borok on ninebe je zona no kaitor thani hni samani azagani borok ka kaitor no kiriya kaitor no bórom khlaya kaitor no saknangya ro nge kaitor hada Hamjag borok no Hamjago a Hamjagma bagno zona no dagiwo thani zona thani borok no khaki phelani kong no thangi sawide hallelujah nono kaitor hada Hamjago tini aboni bagai neng kothoma kaham khnana ni sep mano Tripura hasten borok no kaitor hada Hamjago aboni bagai no tini naji tomaya ke kabangma lamatei kothoma kaham pirjagi tongo Jisuni kok pirjagi tongo Hamjago kaitor Hamjagma bagai bini kok sopanya ble love letter bo prusoi je pruje borokno Hamjago a borokno love letter siyo kaitor hada Hamjag singno Hamjago bagai love letter sodo sikya yes a simani bagino kothoma kaham tini pirjakte nini ani thani sokpayo kaitor Hamjago I amuno kubui praise the Lord amuno kubui tongthokdi khapang sharangdi
너너 Kaitor Hamjago, ano Kaitor Hamjago, jungno Kaitor Hamjago, belaike Hamjago, kisaya belai wngma Hamjago. Hallelujah. Praise the Lord. Tong zakta. Zona hai tangdi. Ninebe ni borok hai botangdi. Zona hai botangdi. Ninebe ni borok hai botangdi. Zona ni bok character tangdi. O khnayangei opposite direction himnai abo hai nen tangdi. Ninebe hai tangi tangdi hinke Ninebe hai Kaitor no sak nangyangei sak ni musung di tongnai. Wicked akana andra gundra jagao tangdi. Ninebe hai botangdi o zona kok khnaya zona hai botangdi. Hallelujah. Praise the Lord. Kaitor belaike Hamjago. So tamongkha tai kuno upai kerikha. Verse 7 o sijak tongo Jonah chapter 1 verse 7. When the crow cast lots to see which of them had offended the gods and caused the terrible storm. Tamongkha borok pat karinai lekha. Sabuni sayani bagai tini sing obipodo. Sabo basaya khlaike tini asuk nomar kotoro sing thainyani bagai oro gelektei ingi tongmani khlaika. Sabo asaya klainai. Pat karinai maba sabuni mung sokpai male Jonah. The Lord identified Jonah as the culprit. Hakhe culprit. Okay. Kaham ke nai name ba pat kari sabo Jonah. Phonasa muktri thangja khor ke. Tangle bo saimano sabuni darti wati phaitong. Sabuni darti nomar kotor phaitong. Sabuni darti jahas kelna naitong bo saimano. Hallelujah. Nung bos nadi. Tini mong sasuk samung sayangi tongmani abo sabuni darti. Ni nukung sa sayangi tongmani sabuni darti. O nukung orai porangi tongmani sabuni darti. Nung saimandi. Hallelujah. Kok khnaya Kaitor gerei. Nung nadi ting tong bala thik tong jang ba haile ngi tong ne but tamong ngi tong ni nu khong ne kaham ko observe klainai ni. Hallelujah. Jepro problem khlai boro khlai sakeno solution lai tu layo ka phra layo afro ke Kaitor koitor bebak nu hun layo phiaba. Okay tabuk tomon kesang khangke hamnani time nangi thango. Kesangna ni salai sekang na ang ani bukur no care khlai kangke ar kesang ya. Hallelujah. Amagi Simon, bebang no zora tong sani. Even tabuk bo Kaitor joto no offer klai tong khaki pilani. Pare khaki pili. Zora tong sani. Bebang no zora tong sani. Hallelujah. Even Jonah no bokong so thani Jonah nang nine bebo borong no zora tong sani khaki pili ni sani. Hallelujah. Kaitor Hamjago sungo. Orang naidi Jonah no Kaitor Hamjago. Ninebe ni borong no Kaitor Hamjago. Phiaba asuk Hamjago responsibility ya farmase Jonah kok khnange opposite direction thango. Bos kok khnai mha botang ba jahasa kaikha. Do jahasa kaikha ting dongo. Okay bokto tamungkha kok khnai ma bogi aro sogi kable. Tabu kaikha to asuk kono problem ya. Tabu to kok khnai borok a jahaso thangi kaikha ble bini dartai tamo jahas klangna nai tongkha. Bini dartai tamo jahas kuangna nai tongkha. Hallelujah. So sarai saimani. Neng tomong no kok khnaya ke nini darati kengma borok dukuman nai. Jonah ni bising ti kengma borok dukumana thangi tongkha. Pat karin ema sama manjaka Jonah. Tabu upai tamo Jonah open saka. Why has this awful storm come down to us? They demanded. Who are you? What is your line of work? What country are you from? What is your nationality? Jonah answered, I am a Hebrew, and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land. Wow. Jonah to Kaitor ni siniya siniwo bini hinke Kaitor by kuno problem kre. Bini problem tamo kok khana musung jagle ya bo o time ho kake. Reason tamo a borok to musitara tongo. A borok sak musung di sak motok tui tongo. Borok no tane ko sama kaham thangi sainani. Asuk ligi lagai tomongo tongai ro thuisiteng. Aba hai hnei bo decision naka. Bini sak ni phan bai. Okay Kaitor by kuno zoli ma kre bini. A Kaitor di dagi manam bo khana musung jagle ya tangai because a jagani borok leta patao klaijak. But kok khanaya to kok khanaya no ple
kaitor dagi mano khanaya mana na kaitor against against engmani bagane tini bipod jahas klangna nai tongka patkari naima ba sabo jona manjaka tabuk jona no sunglai kya sabo no borone tamni daratoi nongor happayo jahaso bojagani borong nang nin datoi sing tini asu bipodo thina nai tongka tamo nung boroni sadi jona tam saka afro bo testimony oba ke rekha testimony abo mane tamna ama hai situation no kogrong sanani kabangko borong ning bagani belaiden difficult tongo belani kirima singsa hekaba tamna palsa maya muta borok aptiro goshiya piaba jona verse 9 na tamni goshika ang khorsa hebrew ang kathang kaito no surisano ani kaito no osuk na habai singsa no sunamu haha praise the lord zorawo okay yes bini daratin yorong kulangna nai tong kabo soino bini daratin yo light thang payuka praise the lord okay kuna su problem kribla na makhang sija gai tongo kokre light je tongo banyo phadi so zona tamni ko sika ang akathang kaito no suriu ani kaito no ani babu no osungsar bai chuk na ha bebak no sunamu sarai zona clear kharka gataba upai ta mungnai okay nugli abla no pore nani hake tam sagabo throw me into the sea verse 12 jehetu norak ani bagai ani daratoi gelengna nai tongkha theinani nai tongkha ba tabung norok tomon basira musung kake kaisen upai norok ano yakung yak khadi marhori bojagao hiklai rohodi Jonah said, and it will become calm again. I know that this terrible storm is all my fault. Omo tini je ngi tongmani oba ani daratoi so anonoro tiyo hiklai rohorsi Hallelujah. So, kebu phano borok shitutui nijiri langmano buthanale musungya. Hai kaba oro tongnai chini bisungo khoro nang thidi tini ngage ke phana thijano goshikla. Phiaba zona oro tam sacrifice klayuka sangnukjaka thike joton thijani barang tongman khamu but no under te tangali thijani ba ठीक है चलो तमनो नरक सिरिं आप सेफ्टी ने नायो हंके बा नरक अमाय खलाइदि आनो रमै ति सावै तुयो रहरि खिगलाय रहदि ओके आगे आबहायनि बरक खलाइलाय क्या praise the lord so तामुखा आबनि परे गागा संसायमानो कतर बा फाइक्या Hallelujah. They bono monogoi kibika. Then they cry out to the Lord. Jonah God. Oh God. They plead. Don't make us die for this man's sin. And don't hold us responsible for his death. Oh Lord, you have sent the storm upon him for your own good reasons. Hallelujah. Tamu aza gao kiklai jani sila sekang te kaisa tamu incident kang ke aze borok to saiman ka zona je kai tono suriwa kai tono ka kathang zona je kai tono suriwa kai tono ka sengsaro bebak no sunamo ga kai tono je to borok saiman khaba tabuk zona tam saka anand rok tuyo kiklai rohordi phiaba zona tuyo kiklai rohor mane ta ma ar tongai murder hunjaknai murderer borok bu thanai hunjak sinai so bor tam salai kya okay direct saka abo haike no verse sing o jaga nugo okay ang tam klaiman ang taisa light tola thangsion do tangin bagai mo light sunglia sai malia ani yang nos donglia
Praise the Lord. Shifting ang sinay. Okay. Tapos no problem. Yes. Hallelujah. The light problem ngi tong kha ichoke kaitan kok serang lainai andra gundra phano. Okay, tabu nuka. Aga tam sujak tong borok bo je jona je kaitano subrai ni khulomo borok adino mak khulom laikya a jahazo tong nai ro. Hallelujah. Tabuk jona khana hanle kharka a jahaz bai piaba automatically tamka gospel pir jagi thanga jaga bo sema bahino je jaga sing chini good testimony riwo mane chini kaitano sing sakhi riwo kathang kaitano aro tamnai kubui no miracle nukjago aron borok tamka oh lord borok bo subrai hini ma goshi laikya borok omaken koi laikya don't make us die for this man's sin Juno tabu thadi. O borok tamu sumso khlaikya tamu abo sung saimen ya phiaba o borok darti juno tabu thasidi. And don't hold us responsible for his death. Sung tabu tomon tuyo khiklai hor kangke bwtwi mani a manthai a mazra abo sini thaneo nang tarodi o kaito o subrai borok obo hanke koi laikya. Omaken tam nukjaka oh Lord you have sent this storm upon him for your own good reason. Ini nang nobar watei phaire mani obo mimi kaham kaise reason ni bagai. Obo hakira kaito no borok praise khailekya tei joto mazra abo tai borong sakata sok paiten aboni bagai kaito thani borong request khailekya. Hallelujah. Agasang nogo aboni pore keno borok khiklai horka. Okay, then sailor picked Jonah up and throw him into the raging sea. And the storm stopped at once. Listen, Jonah no khiklai ma logi no anobar kotorok thagi thangka. Hallelujah. Aga taw kaitor busuk phangana Simon Sid. Nini nukhugo jasupon nobar kotor phai tongtheng. Jefru nang right jaga sok painai thagi thang painai. Jasupon oroi pore jengjal nini nukhugo kitingi tongtheng. Nang jefru right jaga sok painai abu kemai thangnai. Jasupon bemar kotor nini life nini busago kitingi tongtheng. Nang jepro right jaga sok painai right decision nang arate abyamani odhikar kare nini thanio tongoi khlai ngai tongnani tangai because kaitor chungno hamjago a hamjagnai kaiton thani sing jepro sakbe dogoi submit khlai bini thanio bormani lamao sing yapri sewo aro tei problem jingjal bemar khlai ngai tongoi manya because chini kaitor chungbai tongo Jung bobai tongo, jung tansa bini nukungo, a protection bisingo, a hamari bisingo tongmani bagai, arote mungsa problem payi, bokrok ti sapai man paya. Amen. Praise the Lord. So tamukha Jonah khiklai ro horjaka. Nobar wati bo thagi thangka. Problem sabo tongmani Jonah se krikha. Ngaba tamukha je tamnai khina nai tongmani anobar wati bo thagi thang paikha. Hallelujah. Ngatabuk tamu paing nai. The Lord's great power and they offer him sacrifice and bow to serve him. Okay, now the Lord arranged for a great feast. Okay, to swallow Jonah, and Jonah was inside the feast for 3 days and 3 nights. Hallelujah. Jefro kaito nono chongo mane chongo no, bonono piogya. Hallelujah. Kaitor Hamjago mane Hamjago no, bo yakaria. Praise the Lord. Isaiah dia ni bisinti Jishu asaine hini sajagmani 700 bosor sekang. Koi bosor sekang? Jishu asai phaine hini sajagmani Isaiah dia ni bisinti 700 years ni yagulo Jishu Christo asai phayo. Tabu Jishu Christo thimani koi bosor kha 2000 years. 2022. Ayang asaine hini sajagmani, okay,
Isaiah dia ni bising ni 700 years. Okay. Tabuk Jisoo khairogoi hamjagoi naisingoi yak phehloi borok khaki filtung a Jisoo no poito khlaiteng Subraiyungno gosiui a mothangjak monukhong sopaiteng hnoi kaitor naisingmani koi bosor wngkha 2022 years wngwi thangka already nono ano naisingmang hake saiman khnable kaitor busuk hamjak joto borokno kaitor chance ruo khaki filnani bagai amo thangjak mono yasagai manthang aboni bagai joto borokni thanio kaitor chance ruo grace ruo khairok maru tini tirpra hastini joto borokni thanio o prithibiri joto borokni thanio kaitoni grace kaitoni khairok ma khaki filtung amo thangjak mono baithani klainai manthang aboni bagai kaitor chance roi tongo nono ano chung jotono Hallelujah. Tabuk already jara Jisoo no poito khlai Subraiyungno gosiui akai to nu khungo sopai jarong to ya pokrop jaknai tongthok jaknai khapang srang jaknai ba tabuk phano sopaya kongke sadi borokno khaki filsibi nei Hallelujah. Jemon jonano je responsibility kai torka thanek ninebe thangli khaki filani kongno sawidi Okay. Tini thayang ni je problem wngkha abono sung porilai tonglaiko tuyo khiklai rohor jaka a kotorma phaike monogoi khibika hojom nani busung nang norok saide man chicken chakhangke hojom nani koi busung gonta nang 3.5 ঘন্টা reng bisingono tok bahan bai sing chicken bai mai chakhangke hojom mongo digest ngi thango Okay oba hakeno meat chakhangke 3-4 ঘন্টা nango vegetable chakhangke 1.5 to 2 hours ni bisingo 2 ঘন্টা reng bisingono hojom mongo nga tabuk jonano sabo monogo khibika a kotorma monogo khibika salbusuk bo a bisingo saltham hortham ha bikhi khaithana nangmani ble chicken pork aba hai chamung rok sungje pro chawo 4 ঘন্টা pai hojom khlai khibu taba a ni bohok bisingo jona 3 days 3 nights 3 din মানে হরথাম সালথাম আগেল বিখি খাওই অংখরি থানা নাংমানি ব্লে পিয়াবা গব গলিলিয়া তব থ্রিলিয়া গঠাং বা গঠাং নই ব আনি বহক বিসিং তংই মানখা তাঙ্গৈ বিকজ কাইতর বিনি লগি তংমানি বাগৈ তাঙ্গৈ কাইতর বনো প্রটেকশন খালাই তংমানি বাগৈ তাঙ্গৈ কাইতর বনো নিনেবে রহনানি বাগৈ চংখা আবনি বাগৈ Kaitor by chongjak, kaitor by najak, kaitor by sainajak, accept klainajak, a kaitor yap how tongnai koroksa borok, any condition of safe, any condition of secure, any condition of kaham. Zona bozagawo, ani bohong bisingo. Salbuse, hortam, saltham. Bikhi kawoi, ongkori thana nangmani, bikhi bo khaliya, tobo thiliya, gethang ba gethang nongi tongkha, tangai. Kaitor bono protection khlai tongmani bagai nungbo a keplai a kethang kaitor boino naikol jagai tuidul jagai tongo hungke nini life of problem kuno dino keplai ngai manya nini life of mungsapana sungsani problem jengjalo kuno dino keplai ngai manya That's the promise our kaitor promise Amen Hallelujah Wow Mahai Kapang serangai datang, bahai mungsa seyasa gaya datang, serangai datang, apa sih kau nggak tahu, Amen. Jadi kaitor cuma belai ke Hamjago, zona nopo belai ke Hamjago, kau kena yang gay opposite direction ya perisheka, hai Phano Kaitor Hamjago, oke, samudra kotor mau tu tambah kelagi tiga simisi, kelagi ya ble, kotor mana rohor ka, monokha. A bisingo hapkanke to bikhi khaithana nango bikhi bo khaliya tobo thiliya kathang nine bela sabo tomo sitra tongnero kaitor hada hamjago borong no bo hamjago jona no hamjago joto borong no hamjago joto no khaki phiteng kahamo tongtong keplai ke tongtong kaitor abo no musungjago Amen Yes abono chini kaitor keboni bagi kusu khaser kere joto no baksa ke hamjago bo piaba kokhna ya hanke ba
a hamjago bisingo nung tomono sokpaina nai hangke ba tam khlai to benefit nung maya nung nai hake tamungkha jona hortam saltam ani bohok bisingo so sung saimano abo belai kheno kotuk ungkha so ambaga jona makap kha I cry out to the Lord in my great trouble and he answered me. I call to you from the land of the dead, and the Lord, you heard me. You throw me into the ocean of death, and I sank down of the heart of the sea, and mighty waters engulfed me. I was buried beneath you, wild and stormy waves. Then the Lord said, then I said, O Lord, you have driven me from your presence. Hallelujah. So suppose I go for chapter 2 Jonah a bohok bisingo tongpro boba hake kaitor be kok saka bo kap kha muk de khik laika. Hallelujah. Dang mala kaitor bona sake care khlai asake hamjago. Yes, obviously ani bohok bisingo tek tolongi tongkhana but philia kaitor bona buthalia. Phiaba afur bo realize khlaika kaitor no kaitor busuk phangana. Sabani babino galai sakana abo haino bono ongklai rikya. Thangi shogikya bo nine bebo. Norok zora nai poridi. Okay, angasa kolok pasing thanglaka. Hallelujah. Sabani babino jefru bo ar thangi shogikya. Sungnogo when okay. Chapter 3. Okay, the Lord spoke to Jonah second time. Kaitor Jonah no saka. Get up, go to the great city of Nineveh, and deliver the message I have given you. This time Jonah obeyed the Lord's command and went Nineveh. Jefru bo ani bohong ni ongkor ka kaitor bona dagi phiu ka tharik. Thangi sawidi. Khaki philani kokno. Haka o zaro ka bo ihi hlia bo Nineveh thangka. Hallelujah. So ara thangi shogikya bo. Jonah obeyed the Lord's commandment and went Nineveh, and a city large that it took 3 days to see it all. On that day Jonah entered the city. He shouted to the crowd, 40 days from now Nineveh will be destroyed. The people of Nineveh believed God's message, and from the greatest of the list they declared a fast and put on burlap to show their sorrow. Hallelujah. Solis dini bisingono Nineveh tabla sasinai kaito dongso khlai kibsine noro khaki phildi Nineveh ni borro abono senga rangjaglia uboi hini saiman ka poito khlai kya te borro khaki philka tini jisu phainai teo sungsar kamawi thangnai tonglu glak saltar krai thangmainai borok abono poito khlaiya Nineveh ni borro klai sakana poito khlai kya khaki philka kaito borro nakar kha accept khlai na pika nang ang mahino tomong no oje kubui kok jisuno yasa yake theimung simise mothang jakmung korei okong no tomong no poito khlaiya hangke loss happening nai je poito khlaiya bini nung nai lab happening nai je bisas khlaine poito khlainai bini nai kalaisa amen sabuni bagan tini Nineveh wo Jonah thangai kothoma kaham pirimani bai aran borrok mothang jakka save ongkha tabung nang ang bahino okay tini ak kothoma kaham no gosimani bai am thangjak mungo jengte khoroksana kothoma kaham tuniri mani bai a borok bo same am thangjak mungno yasagi nei manai tomuno bo ak kothoma kaham no gosiu hingke hallelujah praise the Lord so phadi daw tangni kaitor je kokro abo ino aratai kun ihi kre aratai kuno abo chengra kre kuboi jisuno lama abono kuboi jisuno kuboi abono kuboi jisuno mutangnaisa abono kuboi nang abono magosinai ara nang tai doubt khlanya ta thangni hallelujah praise the Lord so Nineveh ang asak porena thangraka tamungkha chapter 40 verse ngangke tuo por ketamno I know that you are merciful and compassionate God slow to angry
slow to get angry and filled with unfailing love. You are eager to turn back from destroying people. Just kill me now. Lord, I'd rather be dead than alive if what I predicted will not happen. The Lord says, it is right for you to be angry about this. Then Jonah, where, okay, tamungka, one is important for you, Natasha Bushina Bagay. This change of plans greatly upset Jonah, and he became very angry. So he complained to the Lord about it. Don't I say, before I left home, that you would do this, Lord? This is why I ran away to Tarsus. Tangin ke nai apno te bujina ga sang bar 7 no thangi man layo chapter 3 ni. Okay, ar sang sunugo no one, not even the animal from you and may eat or drink. Okay, people and animal alike must wear garments mourning. Okay, awam paramaga sujak tango. When God saw they had done and how they had put to stop their evil ways, he changed his mind, did not carry out the destruction he had treated himself. So tam no go planning tam tongmani borok no 40 din ni bisingo Ninebe no dongso khlai kibidani. Piaba tamung kha Ninebe ni borok khaki filka. Hakhe Kaitor tam khlai ke chance khlai kib ga plan aboni bagi tam khlai ke borok no bothar mung no relia. Khaki filwi phaimani ba accept khlai ke bothangjak mun ya farka. Nga azaga no zona bo Kaitor no zoli jaka. Ang seda Kaitor mane tamo Ninebe ni borok thuitung. Borok saya khlai ke ba borok aboni manthai manthung abo zona ni musungma. Even chung musung lai tamba apona rap khlai ke bo rap khlai ke bo phasi rjakthung. Chini musungma bo borok muni shuni. A borok shikonga rjakthung. A borok omahai tomung sitara draksaka shuprakdi abke borok ni musungma. But Kaitor ni musungma bo hayable khaki phili phaigang ka ba teba maya khlai muthangjak mun roi safe secure nai thoke musangri tonani abo Kaitor ni planning. But chini ke tamba saya khlai manjaka shuprakdi rap khai manjaka rodik borok botharka rodik. Okay, abke borok ni tini kemo borok sajai man pa ke bono yakari sinai. Yes, tang male borok no sunamnai nungya angya borok no sunamnai Kaitor bini manthai borok je khlaiman manthai Kaitor a borok no ruthang nini ani adhikar krei bo saya khlai kane ang bono hai saya khlai pinani abani adhikar krei borok muni shuni adhikar krei nung a adhikar no nara thangli zona nara thangka bipodo klaikha nung bahai no adhikar tanari nung kebno sasti rimanya nini kono adhikar krei kebno sasti renani nung da snamba borok no ha nung je borok no tini sasti rena musungui tongo je borok no tini bona musungui tongo je borok no tini bothana musungjagui tongo je borok no tini mesana musungjagui tongo je borok no tini belai jolui tongo nung je borok no nasleri tongo a borok no nung da snamba nini sompoti dabo nung sramani diba nini adhikar krei borok ni thani chini kono adhikar krei hamjagnani chubanani naiko lainani khoroksatai khoroksa domsalani abo chini adhikar. But bono judge khlainya ni ba mungsasa khamya khlainya abo chini adhikar krei jona boro obono Kaitor nungna kana saimano ambagi nang kharo adino ho borok saya khlai ke tam nung bono nakar ba bathadik jona ni musung makha busi keba aba hitangni Kaitor jotono hamjago jotono muthangjak ni juggo je khaki filai bini bagai muthangjak mun tongo. Amen, hallelujah. So tamungkha obo hakera Kaitor bai kok salaya kulai jona belai tayar dengkha a jaga o hangke Kaitor bini bagai kaisa bufang kotor arrange khlaikya balai hom. Okay, abo tamungkha chapter 4 ni verse 6 por di noganaro na the Lord God arranged for a leafy plant to grow there, and soon it disappeared. Its broad leaves over Jonah's head, shading him from the sun. Okay, his discomfort, and Jonah was very grateful for the plant. But God also arranged a worm. The next morning, at dawn, the worm okay, chalo.
ara kobro tamnu sijak saimen ya belai keno naithok abo hai hom kaitor arrange khlai kya zona arona muktri thangka sandari piaba teni punga naimani tamo ablai no kaisa yong saiki baikya kerika thunta khlai ka kerika saklom keringi thangka hainjo tungfla ui tongman jora a saklom mane bose khaksangai tongmani zona so tamungka abu phangno kaitor yong rohri sari ki baikya okay tangi abo haingka abun bagino then God said to Jonah, okay, abun selesai sekarang verse 8 of tam sejak tonai and the sun grew hot. God arranged for a scorching east wind to blow on Jonah. The sun beat down on his head until he grew faint and wished to die. That is certainly better than living like this, he explained. Okay, kita bu nokbar bu kutung paikya. Okay, belayo mana bu phango belai bu kerikya zona lenglai tongmani. Bu ang thi thangmanan jasiu kaitor. Aba ke bu explain khaikya. Ang ani bagai saklom bu kerikya. Ani bagai dobar bu kaham kerikya. Okay, ang thi thangmanan jasiu. Aba hai jaga zona mana complain mak like explain khai kaitor sai kana. Tange aba hai ro ngkhang kang ke kaitor bu pherngi tongo. Then God said to Jonah, it is right for you to be angry because the plane died. Yes, Jonah reported even angry enough to die. Kaitor saka yi nung ba zol sinai no. Asuk saklom tongmani bupang ablai ganang tong se blai kerikya. Nobar kaham se tamne siblia nobar kutung se. Obviously, Jonah nung zol nai no. Men Jonah thenya point musung zakka. Hallelujah. Then the Lord said, you feel sorry about the plan, though you did nothing to put it there. Okay, kaitor tam sawi tong. Kaitor pun sawi tong. Obu phang nang kasa kaya. Okay, nini kuno obu phang ni thani kuno contribution se kere. Obu phang thei thang mani bai blai kering mani bai nobar kutung phai mani bai nang tinas ko zoli jagi tongo. Thamsi tung jagi tongo nang. Okay. Next tam saka. But Nineveh has more than 120,000 people living in spiritual darkness, not to mention all the animals. Shouldn't I feel sorry for such a great city? Okay. Nung abu phang no nung komor na musung jagya nokbar kesang te saklomot tong nani bagai. On Nineveh hawa 120,000 borok tongo ani yak bai sanamjak ang borok na hamjagya diba. Angkeba borok komori thangteng mode musungba musung yeble nung jemon obu phangni blai tat komor theng saklom tongtheng nobar kesang tongtheng nung musung jamani hai o Nineveh ni borok 120,000 borok ta thitheng ta komor theng ang obon musung jakble kaitor bona explain khlai sai khnari tong Jonah no. Okay, Jonah bu phang tolawo kisai lenglawi tongka srap sabai no gosu kere kha bu phang thun tangai thangka blai kering thangka abu basi Jonah asuk joli jakha a comfort no manyang mani bagai abu phang blai no mana musung jakha kaitor le bahai ke nono kema thang musung jaknai ba ha nung kemai thangteng komori thangteng kaitor ba ke musung jaknai ba musung jageble abun bagai Jisu Kristo no rohorota abun bagai Jisu Kristo ni bising din no kathar kaham hamsajak aphan ganang sanamu kathar sanamu mutangjak no ya paro kaitor hamjago Jonah ni bising din Nineveh no kaitor save klaikya Nineveh o 120,000 borok tongo kaitor hamjago sayang khaborok thing tongo kaitor khaki filding musung jago khaki filka kaitor bebak no nakar ka te kaplai ke haina hai katal life start khanya bagai bongna chance rupiu ka samuni bagai phadi nung jes jaga phang klai jagni nung tini khaki fili phaike nini bagai bo safety tongo nini bagai bo mutangjak mung tongo nini bagai bo kati mung tongo nini bagai bo healing tongo bebak no tongo nung se khaki fili phadi Hallelujah, kaitor hamjago. Bondono kibia, bondono yakaria. Wow, taklayo magnang Anglia na kaya Phano tini, cho tini asunong siteng. Kaitor kaham, pada palke hambai relayan. Afa dono belai ka hambai nang kibia nang yakaria. Sini langman ini silo. Nang perengka tini bo, bless ka hamare engka lo. Tang hamale nang hamjago sungno. A hamjak mumung sabai susak na kire. Thank you Lord nang perengmani bagai. Kapla Jisu mo ka hambai apa. Amen. Wow, so tina sunung siteng, te saimandi
nung je bemar no bemar rungjagai tongmana bemar korikha Jisu hamrei klangkha nung je tek tono tek tongjagoi tongmana tek to korikha Jisu hamrei rekha nung je jongjal rongjagoi tongmana jongjal korikha Jisu korei khlai rekha hambai rodikai tono tang male nung asuk position kaham no manmani bade poito khlai Jisu no subraiyungno goisidi te kai tono continuously hambai rodi because Jisu no poito khlaina ro kai toni mokolo kaham Jisu no subraiyungno goisina ro bórom thangjago aro tei thuimung korei tongtokjaknai simisi amen oh so belai khen hambai tini asam siteng and live finish khlai